kegedean. Ada pada pakai baju kembar. Tema kita tahun ini putih. Hai Louis. Dia lagi ngantuk, dia grumpy banget. Ya udah nggak apa-apa, ntar kita bersihin ya. Sobi udah excited? Udah excited belum? Nggak excited? Tunggu, jangan gerak. Sini. Nusnya kaput ya Zoe. Jadi, kalau tradisi di sini, ini sekarang tanggal 24 Desember. Jadi malam Natal tuh. Kalau tradisi di sini, malam Natal itu pas tanggal 24, kumpul di rumah keluarga. Jadi ini kita mau ke rumahnya bapak dan mama mertua, mau ke rumah oma opa. Dan yang datang itu, kalau tradisi Amerika kan yang datang Santa Claus tuh tanggal 25 pagi kan. Kalau di Austria atau di Jerman kebanyakan juga sama lah, tradisinya di Swiss juga sama. Tanggal 24 malam yang datang tuh namanya Christkind. Jadi buka-buka kado tuh udah malam ini tanggal 24. Dan ini kita udah ready, udah kelar photoshoot. Seperti biasa, foto keluarga tahunan tuh kalau pas momen Natal. Barusan udah kami cepret-cepret. Terus sekarang OTW ke rumahnya bapak dan mama mertua. Dan aku akan kasih lihat tradisi seperti apa di keluarga kami. Mulai dari makanannya, terus acara Natalnya seperti apa, yang gitu deh. Kamu bawa apa sih? Ho ho ho. Hai Zoe. Ini masih aksesoris kami dari tahun lalu. Tahun ini aku nyari nggak nemu, nggak tahu di mana. Kayaknya udah habis, udah sold out gitu. Karena aku Sabtu ya, pas kemarin belanja tuh hari Sabtu. Ini juga habis dari ini juga bekas tahun kemarin tuh anting candy cans gitu. Terus ya gitu deh. Ada juga sih kalung nuansa Christmas gitu, cuma nggak aku pakai ini. Dan ini kegedean banget dong gengs. Ini ukurannya medium. Seperti biasa ukuran mama tuh medium, jadi tapi begitu dipakai ternyata gede banget. Roknya juga kegedean. Ini aku pakai rok model gini nih. Pom-pom. Iya, ini mama ada pom-pom. Mama ada pom-pom. Und der Hut, Weihnachtshut. Für den Christmas. Jadi ini tadi aku jahit. Ini ternyata kegedean. Ini tadi aku jahit sekitar selebar ini deh, selebar 2 ruas jari. Itu harus aku jahit biar dia nggak melorot. Iya, nanti nusnya nanti kita bikin lagi. Reindeer. Loh, mana? Reindeer. 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 Where Sini, are sini. you? The reindeer. Kok nggak bisa sih? Then. One Apa lagi? reindeer have. Nicole mal das Two auch, gell? Iya. Hai sayang. Ja, Hai, hi. Merry Christmas. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Jadi Feliz kita- Navidad, oder? Feliz Navidad. Jadi kita semua pakai baju putih. Ya wes, pohon Natalnya harus dimatiin. Alis mama lumayan lah ini ya. Padahal versi kilat. Not bad lah ya. Oke, pohon Natalnya kita harus matiin. And see you di rumah mertua. Yeay! Yeay! Ready? I saw my panda bear. Yeay! Panda bear. Panda bear. Yeay! Dan ternyata benar kan? Dan ternyata benar kan seperti perkiraan kami. Kita tuh tahun ini lagi-lagi tidak white Christmas guys. Ijo banget. Dan ini suhunya itu plus 5 derajat. Lihat dong, nggak ada salju sama sekali. Dan ini tuh seperti di Inggris, hujan.
Di Inggris biasanya gitu, kalau Natal tuh gerimis-gerimis hujan gitu, jarang saljuan. Mereka lebih seringnya hujan-hujanan. Sementara di tempat kami, pelan-pelan bang, hati-hati. Hati-hati ya. Bilang papa hati-hati. Papa, hati-hati. Wah, sembarangan. Tapi itu di puncak gunung aku lihat. Aku lihat di puncak gunung putih banget. Iya, Lui. Ini biar aku zoom ke kalian. Tuh, di puncak gunung ada salju. Kami kalau musim semi dan musim panas sering mendaki gunung di gunung ini. Hiking di situ. Saljunya di gunung doang. Yeay, kita udah di sini. Ada kepiting. Pia. Dadah. Mama. Kita mau Christmas Eve. Iya. Hai. Nyam. Siapa ini? Apa lah? Ini ada baby. Ada baby. Iya. Baby sama siapa, Ma? Iya. Babynya sama Tulang ya? Halo Tulang. Tulang. Iya. Christmas tree. Ini yang kita beli kemarin pohonnya. Hehehehe. Betty. Ini ada coklat. Tapi boleh ambil dari pohon kalau udah kelar apa? Kelar malam kudus bareng-bareng gitu deh. Seperti gitu. Tradisinya biasanya setiap Natal kita ngedekor ini bareng-bareng, tapi tahun ini nggak tahu kenapa cuma mama mertua sendiri yang ngedekor ini. Yang biasanya tiap tahun mama mertua nggak pernah ikutan dekor, biasa kami doang, anak-anak doang yang ngedekor. Tahun ini agak lain gitu. Kamu belum bisa makan ya? Kamu belum bisa makan ya? Belum bisa. Ding. Ding 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 ding. Lagi. Wah. Tuh, tuh. Jadi kalau di sini tradisinya makan sosis goreng. Ada sosis. Sosis. Ini si Marlin. Marlin nunggu sisa-sisa sosis. Pakai kecap. Louis pakai kecap. Ini namanya sauerkraut. Enak sauerkraut. Sauerkraut. Terus ini ada kentang. Siapa pakai kentang? Louis pakai kentang. Louis? Ini. Nggak bisa ini mau? Mama. Mama jangan kan dia kemas. Samantha mau? Ini. Samantha mau? Ik mag naam uit bisa. Apa sih? Nog sauerkraut bitte. Iya, sauerkraut juga. Mama. Ya tunggu, sudah Zoe udah. Terus gemis aja. Nein, mag ich nicht. Ini. Das ist das Cup. banyak. Jadi, Makasih. kekembangan. Nah, nih. Belum, tunggu sosisnya belum. Mama Itu kartoffel sauerkraut. Dia juga mau sauerkraut. Mijn augen weggegaan. Dat is verkeerd. Klopt. Terus nemen Iya, een tunggu. mooie augen. Ja, 3 augen daaronder. Nyam, nyam. Nyam nyam nyam. Mama, ik kan Wil je nog chicken iets? cola. Nanti cola. Zoe? Zoe udah nggak sabaran nunggu sosisnya. Gimana Zoe?
Enak. Sama reindeer. Reindeer. I met a reindeer. Major reindeer. Ya, ada Girl. bimbang. Girl reindeer. Girl reindeer. Kamu udah kena kecap itu, lihat. Itu udah kena saus tomat bajunya. Ih, dasar lu. Ik nee, ik heb ze reindeer. Reindeer. Ya, Sama minus mainan. Sama. Oma sama. ini buat anak, buat kiddos. Buat kiddos. Hast du überall Ich weiß, Sie können ein Dorf wohnen, aber im Boot wo ein die. Hallo? Sama. Na, ihr sagt sowas sehr. Saya Weihnachten. Yeay, kita udah kelar makan, sedikit istirahat, terus ini kita udah mau sembunyi ke kamar karena bentar lagi si Kriskin datang. Jadi di pohon udah ditaruh apa, kembang api, namanya kembang api. Jadi dibikin kembang api gitu tuh. Gitu deh, nanti ini dinyalain. Mister ho ho ho. Ja, Mr. Robert. Ya. So. Kado-kadonya di bawah. Achtung, Achtung, Achtung. So.
Schneiden. Papa schneidet gut. Ja. Aber nicht das Schale. Ja, vielleicht ein bisschen. Ja. Alles. Einfach so. Den Teppich dann noch zeigen, dann kann man ins Bauer nicht bauen. Hansi, schirbt den Teppich ins Schlafzimmer vor mein Bett. Das ist Bauer. Geht nicht. Mädel, bevor ihr da spielt, ihr habt mir ein paar Geschenke. Könnt ihr das da holen? Ja, schau dir auch mal andere vor. Lecker. Ja, weil ihr Glitzer. Lol. weil wir haben gesagt, die So großen von Glitzer. Das muss auf das Kind aufpassen und so. Einfach auch wieder geil. Die Gangster. Das und die nehmen alles auf die Hand. Ja, ich komme eh schon. Mari kita belanja. Shopping. Amazon shopping. Dan amplop yang lain Das ist kein Ausfall. buat si abang. So, zwei und gleich. Ui, Ja, dann gibt es eine Schwester. Sam, Ja, Zoe. ja, vielleicht tauschen wir. Sollen wir das denn nicht da? Mach du mal deine auf. Könnt ihr ja tauschen. Oh mein Gott. Muss man das Wasser da? Nein, du musst nicht streichen und dann schlüpft es. Kuschel mit dem. Es bewegt sich ja drinnen voll, gell? Schau, die Leute sagen, Jetzt schlüpft es gleich. Das schon. Na, tut man nicht. Da tut nichts. Reiben da unten, schau. Ja. Oder da. Reiben. So, haben wir so einen kleinen Riss. Haben wir so einen kleinen Riss. Passt das geht nicht. Nicht lügen. Es kommt was Gelbes raus. Wieso kommt da was Gelbes? Nein, Zoe. Zoe. So. Ich hab schon sehr lang getüht. Kesabaran. Das ist blau. Das ist auch gut. Wow. Das ist lila. Lass mal noch mit die Schuhe da. Da ist die Bürste. Okay, das ist ja cool. Voll Tag, ne? Eigentlich cool sterben. Ja, ist cool. Ist das Ja. Ja, das ist Ist das Baby? So, ich hat ein Baby gekriegt. Ma. das ist sein neuer Freund, was er also blau und pink Bürste. Oh. Ja, der wollte bitte die alle dieselben Farben. Oh, ist jetzt geschützt. Wow. Wow, Louis, hä? Louis, bye bye. Und wenn man da drin? Dann kann man rückwärts auch bewegen lassen. Boah. Ja. Bye bye. Hey, warte, da ist ein Fleisch. Für Kinder. Yay, finally home. Merry Christmas everyone. Selamat Hari Natal dan selamat menjelang tahun baru 2019. Damai sejahtera buat kita semua. Lecker. Das ist Kaugummi. Tuhan memberkati. Ja, schau mal. Kaugummi, This is Haubchen. bubble gum. Bubblegum. Weihnachtshut. Christmas bubble gum. Atau Ada bubble gum. Weihnachtshut. Lucu banget ada kopi gini. Bessel. Sini sama mama. Kamu kenapa? Dia masih mau mainan hadiah Natalnya itu, tapi ini udah jam 9:30, gengs. Ya, besok pagi-pagi kan datang Santa Claus. Ya, mau ngeliat Santa Claus ho. Ya.
Jadi kalau tradisi di kami tanggal 24 itu di rumah Oma Opa, di rumah mertua itu Kriskin, terus tanggal 25 pagi seperti tradisi Amerika di rumah tempat kita yo. Nana Santa Claus ya. Ya udah makanya bobo sana, gosok giginya dulu, sana gosok gigi. Bilang bye bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.